U Kraljevu se otvara nova laboratorija u kojoj će moći da se urade različite biohemijske analize, a više o ovoj temi razgovaramo sa Andrejom Radojčić, magistrom farmacije. Andreja, dobrodošla kod nas u studio. Hvala, bolje vas našla. Prvo da čujemo. Još jednom da se predstavim, ja sam Andreja Radojčić, magistar farmacije, medicinski biohemičar. Prvo da čujemo gde se laboratorija nalazi i koje će sve analize moći da se rade. Da, tako je, kao što ste već najavili, imat ćemo otvaranje prve Aqualab laboratorije i u Kraljevu. Otvaranje je zakazano za 27. decembar, odnosno u ponedeljak u 12 časova. Tako da, eto, ovim putem pozivam sve naše sugrađane da dođu na dan otvaranja. Tog dana čekat će vas i neki popusti, pokloni i besplatne analize. Što se tiče besplatnih analiza, od analiza ćete imati kompletnu krvnu sliku, glukozu i ceo lipidni status. S obzirom da će verovatno dosta građana biti zainteresovani za ove besplatne analize, da li je potrebno neko najavljivanje unapred? Ne, nije potrebno najavljivanje, samo eto molimo naše građane da ispoštuju opet proceduru 12 sati gladovanja pre dolaska vađenja krvi, eto da bi te analize koje urade bile adekvatne i da bi rezultati bili pravi i očekivani. Koje su to analize koje će se raditi u vašoj laboratoriji? Da li postoje neke analize koje do sada Kraljevčani nisu mogli da urade ovde? Pa što se tiče analiza, mi se stvarno možemo pohvaliti najsavremenijom opremom u pogledu naših analizatora. Imamo hematološki analizator gdje ćemo raditi kompletnu krvnu sliku, petopartnu. Zatim radimo sedimentaciju, CRP post metodom, kompletnu biohemiju, znači i užu i širu biohemiju, imunohemijske metode. Od imunohemije, ono što naše sugrađane najviše zanima, radit ćemo hormone štitne žlezde, radit ćemo tumor markere, reproduktivne hormone i naravno celokupan pregled urina, to se podrazumeva. Ostale analize, pošto inače laboratorija Aqualab nudi preko 4000 visokospecifičnih analiza koje radimo, tako da se možemo pohvaliti sa nekim analizama koje trenutno ni jedna laboratorija ne radi ni u Srbiji ni u regionu, tako da sve ostale, da kažem, zahtevnije analize možemo slati u našu centralnu laboratoriju u Beogradu koja radi 24 časa dnevno. Još samo da kažemo gledalcima gde će laboratorija da se nalazi? Laboratorija se nalazi u tržnom centru Danica, ulica je Vojvode Putnika 43. I evo ovom prilikom bih još želela da kažem da je baš na današnji dan godišnjica naše laboratorije. Slavimo rođendan. Tačno pre 19 godina otvorena je prva laboratorija Aqualab u Beogradu. Hvala vam puno na gostovanju i srećan rođendan. Hvala i očekujemo naše sugrađane i vas naravno u našoj laboratoriji. Hvala vam još jednom.